Reka nongere mbashimire kandi mbahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Tubagezeho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye by'umwihariko twibanda ku makuru haba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, n'amakuru agaruka ku ngingo z'umutekano na politike, ariko tutagiye kure tugaruka hano mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, aho waba uherereye hose hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Reka twihute cyane rero tunyarukire mu Burundi. Uti biteye bite mu Burundi rero? Nyuma y'uko Burundi bugiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha iki gihugu kugarukana umutekano ndetse no guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23, kuri ubu Burundi bwatangaje ko cyangwa se bwaje gusaba ko nabwo bwajya mu butumwa bw'amahoro mu gihugu cya Haiti. Mu yandi makuru n'ubundi tuyakomereje ku yarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turabizi ko mu gihe gishize cyangwa se nk'uko bisanzwe leta y'u Rwanda n'iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo biri kumvikana ndetse ntabwo bibanye neza kubera umutekano muke uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda ko rwarufasha umutwe witwaje intwaro wa M23, ni mu gihe leta y'u Rwanda yo ihakana yivuye inyuma ibi birego, ndetse nayo ikabishinja leta ya Kongo kuba ifatanya n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR, ndetse uyu mutwe wa FDLR ufite na gahunda yo guteza umutekano muke leta y'u Rwanda. Ni mu gihe nyine leta y'u Rwanda yakomeje kuhakana ibi birego by'uko ifasha umutwe wa M23 yivuye inyuma. Ni mu gihe kandi nyuma y'uko ibyo byose bibaye, umutwe wa M23 ukomeje kurwana ndetse imirwano irakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero kugira ngo umutekano wa leta ya Kongo ndetse n'u Rwanda uzahurwa n'uwo mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse ibihugu byombi byongere kugirana umubano, byaje gushaka umuhuza ariyo Angola iyobowe na Joao Lourenço. Kuri uyu munsi rero perezida wa Angola Joao Lourenço yatangaje ko igitekerezo cye ngo kizahuriza cyangwa se ngo kizazahura umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muraza gusobanukirwa icyo gitekerezo cye kimeze gite. Ese koko birashoboka ko icyo gitekerezo cyazazahura umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Tubahe ikaze mu kanya makuru yacu ku buryo burambuye, n'ubundi tugiye guhera yarimo aravugwa mu Burundi. Nk'uko bisanzwe n'ubundi dukomereje duherera amakuru yacu mu Burundi, biravuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Ambasaderi Albert Shingiro yavuze ko Burundi bufite ishyaka n'umuhate byo gutanga umusanzu mu kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cya Haiti binyuze mu kohereza abasirikare cyangwa abapolisi mu butumwa bw'amahoro. Ni ingingo yakomojeho ubwo yari yitabiriye inama yiga ku kibazo cy'umutekano wa Haiti yabereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntangiriro z'icyumweru gishize, aho mu ntangiriro z'iki cyumweru nyine, aho yavuze ko iki gihugu ngo gikomeje guca mu bihe bigoye kandi ngo kidashobora nyine kwivanamo ngo hatabayeho ubufasha bw'amahanga. Yavuze ko hari igihe ngo Uburundi bwigeze kohereza abapolisi muri Haiti mu butumwa bw'amahoro, yongera gushimangira ko iki gihugu ngo kigifite ubushake bwo kongera kohereza ingabo cyangwa se abapolisi muri iki gihugu cya Haiti. Yagize ati: ndashima intambwe Haiti yateye, ariko nubwo bimeze uko, ni ingenzi cyane ko amahanga akorera hamwe. Umwuka mubi w'iki kibazo cy'abagizi ba nabi bitwaje intwaro muri iki gihugu ngo gikeneye igisubizo kivuye mu bufatanye mpuzamahanga kugira ngo hagarikwe iterabwoba muri iki gihugu. Albert Shingiro yagaragaje ko kuba inzego z'umutekano mu Burundi zikoresha ururimi rw'igifaransa kandi ngo benshi muri bo bakaba bazi umuco wo muri Haiti ngo ari bimwe mu byakoroshya ubutumwa bwabo. Yaba umuryango w'abibumbye, Loni, Leta Zunze Ubumwe za Amerika
cyangwa Canada bisanzwe bifasha muri gahunda z'ubutumwa bw'amahoro muri Haiti nta na kimwe biragira icyo batangaza kuri ubu busabe bw'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 nibwo Loni yahagaritse amasezerano yari ifitanye n'igipolisi cy'u Burundi, ibyatumye abapolisi barenga 300 bari mu butumwa bw'amahoro muri Haiti muri Centrafrique ngo baraje gukurwayo. Icyo gihe Loni yagaragaje ko nta cyizere gihagije ifitiye igipolisi cy'u Burundi nyuma y'uko ngo yabashinjije gutoteza abari bashyigikiye manda ya gatatu ya Pierre Nkurunziza. Yavuze ko kuva icyo gihe nta bapolisi b'u Burundi barongera koherezwa mu butumwa bw'amahoro mu gihugu runaka binyuze muri uyu muryango w'abibumbye. Reka dusohoreze amakuru yacu rero n'ubundi ko yarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, tuyagaruke ku mutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ndetse n'umuhuza w'u Rwanda ariwe Joao Lourenço wa Angola. Utibitse bite rero ku byatangajwe na perezida wa Angola Joao Lourenço ku mutekano w'impande zombi cyangwa se ku mutekano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imibanire y'ibihugu byombi. Perezida wa Angola Joao Lourenço yagaragaje ko afite icyizere cyo kuba amahoro n'umutekano byagaruka mu buryo burambye mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawo ngo ukazahuka bashingiye ku gitekerezo yatanze. Iki cyizere yakigaragaje imbere y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yateraniye ku cyicaro cy'uyu muryango i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa 24 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2024. Uyu mukuru w'igihugu cya Angola Joao Lourenço yatangaje ko imbaraga nyinshi ziri ngo gushyirwa mu gukemura amakimbirane yatutumbye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamenyesheje bagenzi be ko intumwa z'iki gihugu ku rwego rw'abaminisitiri iza Angola n'iz'u Rwanda tariki ya 31 Nyakanga zanzuye ko imirwano hagati y'impande zombi ngo zishyamiranyije igomba guhagarara guhera tariki ya 4 Kanama 2024. Yasobanuye kandi ko mu rwego rwo kubungabunga umusaruro w'ibiganiro byahurije intumwa z'ibihugu i Rwanda muri Angola, yatanze igitekerezo cy'uburyo umutekano wagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse n'u Rwanda na Kongo bikazahuka. Mu ngingo ziri mu gitekerezo cya Angola harimo guhuza imbaraga mu gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufatwa nka nyirabayazana w'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange, ndetse ngo no kuba u Rwanda rwakuraho ingabo z'ubwirinzi rwashyizeho. Mu nama yahuje intumwa z'ibihugu byombi tariki ya 14 Nzeri 2024 byari biteganyijwe ko zishyira imikono ku buryo bwo gusenya umutwe wa FDLR bwemejwe n'inzobere mu butasi n'igisirikare hashingiwe ku gitekerezo cya Angola, ariko iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarabwanze. Tariki ya 19 Nzeri Perezida Joao Lourenço yoherereje mugenzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ubutumwa burebana ibiganiro bya Rwanda, anaganira na mugenzi w'u Rwanda Perezida Paul Kagame ku murongo wa telefone. Perezida wa Angola Joao Lourenço yabwiye inteko rusange ko Angola, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda biganira ku gitekerezo yatanze cy'ubutumwa cyatuma amahoro aboneka, umubano nawo ukazahuka, kandi ko ngo nikimara kumvikanwaho intumwa z'ibihugu zo byombi zizahura ngo zigashyiraho
umukono kuri icyo gitekerezo. Yagize ati igitekerezo cyagera ku masezerano y'amahoro cyatanzwe na Angola kirebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ingingo zacyo ziri kuganirwaho ku rwego rw'abaminisitiri kugira ngo bagere ku bwumvikane buzatuma bahurira mu nama bashyire umukono ku masezerano y'amahoro ya burundu no kuzahura umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Angola Joao Lourenço asanzwe hari umuhuza w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo umubano w'ibihugu byombi wazambaga. Iyi nshingano ishyigikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe uzwi nka African Union mu ndimi z'amahanga. Ngayo amakuru yakomeje kugenda atangazwa na perezida wa Angola Joao Lourenço mu rwego rwo kuzahura umubano muke uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.